Akanyamuneza ni kose ku bakunzi ba Chelsea the Blues cyangwa se Rasta nkuko bakunze kwita nyuma y'ijoro ryakeye gutsinda ikipe ya Real Gizakara kagiye Paris Saint-Germain ibitego bitatu ku busa bifashijwemo na rutahizamu wabo Corey Palmer watsinze ibitego biri ndetse kandi anatanga assist ku musore Joao Pedro baherutse gusinyisha mu minsi mike ishize. Ibi byatumye kandi abakinnyi ba Chelsea bigaruye ibihembo bitandukanye byahawe bitwaye neza muri irushanwa ry'igikombe cy'isi baye ku nshuro yaryo ya mbere rikabera muri Leta Zunze za Amerika. Ibihembo byatanzwe na His Excellence President wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump birimo nk'igihembo cya Best Player of this season cyangwa se igihembo cy'umukinnyi mwiza yize abandi muri irushanwa. Igihembo cyawe rutahizamu wa Chelsea Corey Palmer akaza Best Groove Award cyangwa se gardien mwiza w'irushanwa. Ni igihembo nacyo cyawe gardien wa Chelsea uzwi ku izina rya Robert Sanchez. Hakaza Best Young Player cyangwa se umukinnyi muto mwiza w'irushanwa. Igihembo cyawe rutahizamu wa Paris Saint-Germain uzwi ku izina rya Desire Doué w'imyaka 17 y'amavuko. Chelsea yegukanye igikombe kibaye ku nshuro yaryo ya mbere nyuma y'inzira itoroshye yanyuzemo gusezera amakipe agiye atandukanye arimo nka Benfica Lisbonne muri Portugal, Palmeiras ndetse na Fluminense zo mu gihugu cya Brazil. Mu nyemerere nsoze vuga ngo congratulations ku ba Rasta cyangwa se abakunzi ba Chelsea the Blues aho muherereye ku isi yose. Nk'ibisanzwe nkwibutse kubanza ukanda subscribe utarayikanda, ngiye wumvaga nk'ibisanzwe nitwa Journalist G Bruce. Ibyiza kuri mwese, hasta la vista, ciao ciao.